Hi everyone and welcome back to my channel. ون بخير هاتن دیسا ون چاوانا هیودارم که انت باش بن ینکو مناس نکن از هنکی بحثا خوب بکم جبرکو ام بون 10,000 به هفته هیودارم که افهج مار زیاده تر بام بچن ملیونان 100,000 از هنکی بحثا خوب بکم از فاطمه ماموسا فاطمه جبا کرم و اف 3 ساله لسر انگلیزی دخبتم جدما کرونا جدما پاندمیه ده از سر انگلیزی دخبتم ارمانجا من نزمان بو من تشتكي ديت خواست من خواست ببن بيتارك بس نبو نصيب ليه من زمان جي كده كي حذكر جبرو صعب بريارامني ديامين زمان بو و مدس بكر انجليزي خبتيم افسي سالاجي لسر انجليزي خباتك دكم پاشه مگو چمانا از کردی و انگلیزی چکم بزمانه خو من چکر و من گلکی باشکر از گلکی سربلندم جبو به خباتا خو اگر ارمانجا كواجي هبه جبو زمان لسر زمان لسر چبه كاري خو بزمانه خو بكن بكردي بكن بلا هجماره ما زيده ام جوان زيده ببن چه قاسم زمانه خو باخبن او قاسي امي زيده تر پیش بكبن نها امورن درسان خو درساما ايرو چيه greetings يعني سلاف داي وان تشتوني تشاوا بيجن ازنها وان نشاني و بكم بريكم دست بكن جكرم اخوره ببنا بونه شيرو بخو بكن وش بينكن بعجبينن جن هذا زور سباس هيدي ام دست بكن درس اخوه let's go welcome وات هاوي افا هن بخير هاتن welcome My name is Fatma. Nave min Fatmaya. I am Fatma. As Fatma. اگر اون نخوازن دريج بكن يكسر بيجن as Fatma وند كارن بيجن I am Fatma. As Fatma. بنيرن شخص هيسانة انجليزي نا زحمة هوالنا اگر اون خبدني وني بقاربن فير ببن What is your name? Naveta chia? How are you? Duchawai. I am good. As Basham. I am not good. As Nabashim. أجر تبغاز بيجي as باشم I am good. أجر تبغاز بيجي as نباشم بيجي I am not good. تاني أف هيا تين not بيني و أو قصيصانة. Where are you from? تجي كدري. Where are you from? I am from ونجي كدربن باجاري خو بنويسن يعني جي ولانتي خو بيجن ميناك آمد يعني جي ميدين يعني جي ديرسم I am from آمد از جه آمده ما ام بيجي بنويسن آمده ما How old are you? Du چند سالی؟ I am بدري عمري خو بنويسن ام بيجن هن بسالينا I am 20 years old. As بيست ساليمة. Where do you live? Du le kudere diji. I live in ambition vejare Merdin. I live in Merdin. As le Merdine dijim. Please جكرما خورا. Thank you.
thank you سپاس thank you سپاس هيك گەلێک کەسێن me gelek Kurdên me dibêjin teşekkür ederim yan jî tiştekî din dibêjin nizanin ku spas heye yan jî spas xweş heye carekê hevalekî min hinek jê pirsîne gotiye wala em nabêjin spas xweş li ba me li zimanê me di zimanê me de spas xweş tune ye yanî ricayê derîm heye çawa zimanek ew qas dewlemend ku ev peyv tune bin ji kerema xwe re hay ji ve tiştê wilo hebin eger hûn bixwazin bêjin spasiyekê bikin bêjin spas nebêjin ez teşekkür dikim okay thank you spas thank you very much thank you very much gelek spas yani jî hûn dikarin bêjin pir spas zor spas you can say gelek spas and zor spas whatever you like you are welcome you are welcome spas xweş I am sorry yan jî I apologize li vê derêjê de jî gelek kesên me gelek Kurdên me bakur dibêjin özür dilerim wê nebêjin lêborîn heye dêvlawê ez lêborînê dixwazim ya rastî ev e peyvên Tirkî em bes bikar bênin baş e nice to meet you ez bi nasîna te kêfxweş bûm ez bi nasîna te kêfxweş bûm you too ez jî binêrin di vê derê de jî xeletiyê dikin dibêjin me too dema ku yek ji te re bêje nice to meet you nebêje me too ev xelet e ev kurtasî gotine binêrin bifikirin ku li vê derê nice to meet you heye nice to meet you too wateya too jî ye ez jî you too nice to meet you too see you goodbye bi xatirê te good night şev baş good evening êvar baş good morning roj baş yan jî beyanî baş what are you doing tu çi dikî I am watching a video ez videoyekê temaşe dikim dersa me heta vê derê bihêvalina heta derseke din li xwe gelekî baş binêrin bi xatirê we